ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda. Nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko comenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko bari mu gwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri. Twagiye tukugeze inkuru zitandukanye zagiye zigaragaza uburyo n'ubundi igihugu cy'u Burundi cyohereje abasirikare basaga 6,000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya gutera ingabo mu bitugu ingabo z'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu rugamba bahanganyemo na M23. Nta kindi rero cyari kijyanye zino ngabo zigera ku 6,000 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'u Burundi ahubwo kwari kurwanya M23 gusa. Nubwo twagiye tubikugezaho, twakubwiye ko n'ubundi ngara amasezerano y'ibanga yagiye aba hagati ya Tshisekedi uyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Ndayishimiye uyobora igihugu cy'u Burundi. N'amasezerano y'ibanga atarigeze avugwaho yaba impande zombi, no kuvuga uruhande rw'u Burundi ntacyo rwigeze rubivugaho n'uruhande rwa Kongo ntacyo rwigeze rubivugaho. Yaba rero Perezida Tshisekedi, yaba Ndayishimiye, yaba bakuru b'ingabo n'ubundi b'ibihugu byombi, nta numwe wigeze atangaza ibyize ngabo zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya gufasha igisirikare cya FARDC guhangana na M23. Gusa kuri ubu inkuru tukuzaniye nuko Perezida Ndayishimiye ubwe yavuze ko n'ubundi hari ingabo z'u Burundi zagiye kurwanya M23. Bivuze ko rero Perezida Ndayishimiye w'u Burundi tayari yamaze gutangaza neza ko rwose hari ingabo z'u Burundi ziri kurwanya M23 cyangwa se ziri kurwanya ishyamba za M23. Bivuze ko atari za ngabo zoherejwe ku bufatanye bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kujya kugarura amahoro, kubera ko zo zamaze kuva muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birazwi, ndetse za nyuma zahavuye ku itariki 21 y'uku kwezi turimo, no kuvuga ukwezi kwa 12 uyu mwaka turimo. Bivuze ko rero ari izindi ngabo, nta nubwo ari ingabo z'u Burundi zoherejwe n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya kurwanya imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ubundi ubusanzwe u Burundi bwohereje, bivuga ko bwohereje abasirikare cyangwa se ibyiciro bitatu by'ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari icyiciro cya mbere cyo kujya kurwanya inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi, zizoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo. Hari ingabo z'u Burundi zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigiye gufatikanya n'iza EAC muri rusange cyangwa se n'iz'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi zo zamaze no kuhava kubera ko izi ngabo n'ubundi zose zagombaga kuhava ku itariki 21 n'ubwo iya nyuma n'ubundi yavuye muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari izindi ngabo z'u Burundi zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bivugwa ko zisaga 6,000 kujya gufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba gihanganyemo na M23 kugira ngo barwanye M23. Bivuze ko Perezida Ndayishimiye yemeje ko hari ingabo z'u Burundi ziri muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagiye kurwanya M23. Ntabwo ari izo zoherejwe muri EAC, nta nubwo ari n'izo zoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo kujya kurwanya imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ahubwo nizoherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru kujya kurwanya n'ubundi M23. Uti bimeze bite rero? Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yatangaje ko abasirikare b'igihugu cye bagiye gufasha ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23, ndetse biteguye ko bashobora no kwapfira. Ibi yabitangaje asubiza n'ubundi ikibazo cy'umunyamakuru wa Unadukurikire wamubajije ku Barundi bagiye kurwanya M23 abanze kujya ku rugamba bagatabwa muri yombi na leta n'abafashwe miri barimo uwitwa Melance Ndikumana. Ndayishimiye mu magambo ye bwite yagize ati, ibihugu iyo bifitanye amasezerano yuko biratabarana kuko inzu y'umuturanyi nishya ntujye kuyizimya, nawe yawe nishya ntabwo azaza kandi nta wamenya ibiza uko biza. Iyo rero u Burundi butabara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kiba kigiye gutabara nk'uko n'ubundi kitabara nk'uko, kuko intambara nziza usabwa kumenya kuyirwana utarayirwana. Ayo ni amagambo bwite ya Perezida Ndayishimiye
ahamya ko rwose ingabo z'u Burundi zagiye gutabara iza Repubulika na Demokarasi ya Kongo kubera ko ngo inzu y'umuturanyi iyihiye ntumutabare nawe ubwawe yawe nishya ntabwo azagutabara kandi ngo nta wamenye uko ibyago biza. Ayo ni amagambo bwite rwose yivugiwe n'umukuru w'igihugu. Uyu rero yakomeje ati iyo ugiye mu bikorwa nk'ibyo byo gufasha igihugu, erega sinzi niba abantu bazi intambara ni umukino wo gupfa. Iyo wanze gupfa ntuba umusirikare uhita witahira. Ati umusirikare abanza kumva mu mutwe we ko gupfa apfiriye igihugu. Ega mwebwe mutari abasirikare n'abapolisi mwumva urusasu mukajya aho ruturikiye mugahunga aho ruturikiye, ariko bo bajya aho ruturikiye cyangwa se rwaturikiye. Ayo rero ni amagambo bwite rwose ya perezida cyangwa se y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangaje abajijwe n'abanyamakuru ku basirikare bivugwa ko bafashwe na M23, ku basirikare bivugwa ko banze kurwana urugamba nk'uko twagiye tubibagezaho, ndetse no kubapiriye nyine ku rugamba. Ati rwose nta kindi umusirikare kiba kimutegereje usibye gupfa. Iyo wanze gupfa urataha, kubera ko nyine umusirikare cyabanza kumva mu mutwe we no gupfira igihugu. Gusa nanone ubwo yavuze ko ari ugupfira igihugu, bamwe mu basesenguzi n'abanyapolitiki ndetse na bamwe mu basirikare banze kurwana uru rugamba bagiye bagaragaza ko batazi impamvu bagiye kurwana na M23. Bavuze ko nta bibazo M23 yateganyaga gutera igihugu cy'u Burundi, nta kibazo igihugu cy'u Burundi gifitanye na M23, ndetse bagiye banatangaza rwose mu bihe bitandukanye ko rwose kwambara idarapo ry'ikindi gihugu, ukambara umwambaro w'ikindi gihugu, ukarwanira mu gihugu kitari icyawe, urwanira igihugu kitari icyawe, ibyo ni bimwe mu byagiye bica intege n'ubundi aba basirikare b'u Burundi boherejwe ku rugamba kujya kurwanya umutwe wa M23. Ikindi cyagiye gica intege aba basirikare n'ubundi b'u Burundi boherejwe muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya M23 nuko babwirwaga kenshi n'abasirikare ba Kongo ko baguzwe kandi ko bagomba n'ubundi kujya kurwana banga bakunda kubera ko batanzwe amafaranga. Nyamara ngo amafaranga n'ubundi ntabwo yigeze abageraho, nta nubwo bazi kijya mbere. Gusa hari amakuru yagiye atangazwa avuga ko hari 5,000 buri musirikare woherejwe mu gihugu cy'u Burundi yagombaga guhabwa amufasha mu mibereho ye ya buri munsi, ariko abo basirikare bagiye batangaza ko ntayo babonye, ndetse n'ababa hafi abo basirikare b'u Burundi boherejwe muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntayo bigeze babona, bavuga ko ntayo bahawe. Bivuze ko rero ibi by'umukuru w'igihugu yatangaje, aho yavuze ko intambara ari umukino wo gupfa, iyo wanze gupfa ntuba umusirikare uhita witahira, wabihuza n'ibyo abo basirikare n'imbogamizi bagiye bahura nazo, uhita wumva ko nawe urasesengura ukumva ko rwose harimo ikibazo. Ikindi nubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangaje ko nyine ibihugu biba bigomba gutabarana, abasirikare bafashwe na M23 bo ubwabo bagiye bagaragaza ko batazi impamvu barwanira, ko batazi impamvu bagiye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagahabwa imyenda ya FARDC, bagahabwa ibikoresho bya FARDC, bagahabwa idarapo ry'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakaba batazi icyo bapfa na M23, batazi impamvu mu by'ukuri barwana. Mu bihe bitandukanye rero, ndetse n'amashusho yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yaba Twitter ndetse n'izindi zitandukanye n'ibitangazamakuru bitandukanye, M23 yagiye itangaza ko yafashe bugwate abasirikare b'u Burundi bari ku rugamba rwo kwirwanya muri Masisi, ariko perezida Ndayishimiye yasubije abanyamakuru ko ibyo ari ibinyoma bigamije kwica abantu mu mutwe. Aha rero tukibaza, abasirikare b'u Burundi bagiye bashyirwa mu itangazamakuru bakivugira uburyo bavuye n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi paka bageze muri Kongo n'imibereho babayeho n'uburyo M23 yabafashe, bari abahimbano. Ese niba bari abahimbano ko bavugaga ururimi rw'ikirundi, ese ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi igihe bahereye bivugwa cyangwa se igihe byahereye bivugwa ko hashize igihe kinini, kuki nta numwe wigeze anyomoza ayo makuru? Kuki nta numwe wigeze anyomoza amakuru y'uko
igihugu cy'u Burundi nta basirikare gifite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Kuki batigeze banyomoza ko abo basirikare bagiye berekanwa atari aba Evariste Ndayishimiye cyangwa se atari aba igihugu cy'u Burundi? Kuki uyu munsi Perezida Evariste Ndayishimiye noneho yemeye gushyira ukuri ahagaragara, yemeye ko hari abasirikare bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye gufasha FARDC guhangana na M23? M23 ipfiki n'igihugu cy'u Burundi. Gusa yavuze ko n'ubundi igihugu cya Kongo gifitanye umubano mwiza n'igihugu cy'u Burundi, kubera ko nyine ngo bifitanye amasezerano yo gutabarana, ari nayo mpamvu M23 iri kurwanywa n'Abarundi cyangwa se n'abasirikare b'Abarundi, kubera ko n'ubundi ubwo abo basirikare b'Abarundi bagiye gufasha guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya M23. Gusa hari abibaza koko niba koko ibyo Perezida Ndayishimiye yatangaje ari ukuri, ko yasubije nyine abanyamakuru ko ibinyoma bigamije kwica abantu mu mutwe, kubera ko M23 yatangaje ko yafashe bugwate abasirikare b'u Burundi. Ndayishimiye Perezida w'u Burundi akavuga ko rwose byari ibinyoma nta shingiro bifite cyangwa se atari ukuri. Yaboneyeho ko kubamenyesha ko afite amakuru y'uko hari abarwanyi ba Red Tabara nabo bagiye gufasha uyu mutwe muri Masisi. Bivuze ko ayarandi makuru mashya rero, bivuze ko abarwanyi ba Red Tabara barwanya guverinoma y'u Burundi, barwanya ubutegetsi bw'u Burundi, bashinjwa na guverinoma y'u Burundi guhungabanya umutekano w'u Burundi n'ubusugire bw'u Burundi, tayari bari gufasha M23. Ibi bikaba byatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kubo bivugwa rero ko banze kurwana na M23 bagatabwa muri yombi, Perezida Ndayishimiye yagize ati igisirikare gifite amategeko yacyo. Urumva rero ko iyo muri iyo misiyo yanyu hakagira umuntu witwara nabi, mumugarura ku murongo, haba muri Kongo, Somalia cyangwa se Centrafrica, hose barahanywa. Ntuhita uvuga ngo uriya bamuhannye kuko yanze kurwana. Ndabizi Abarundi bakunda ikinyoma kurusha ukuri. Akazi kabashinzwe umutekano karekera inzego z'umutekano. Aha rero turahuza amakuru. Nubwo n'ubundi Perezida Ndayishimiye yavuze ibyo byose, agaragaza ibyo byose, agaragaza ko akazi k'abashinzwe umutekano kagomba kurekerwa inzego z'umutekano, ndetse ko yaba banze kurwana bagomba guhanywa bagahabwa igihano nk'abandi bose banze cyangwa se bataye urugamba. Umuntu yakwibaza ati ese Abarundi bafite abana babo, bafite abavandimwe babo, bafite abagabo babo, bafite ingeri z'abantu zitandukanye babo bari muri iki gisirikare, bari mu bahanwe, ntago bemerewe kumenya ibihano bahawe, nta nubwo bemerewe kumenya aho abavandimwe, abana, abagabo, imiryango yabo iri, ndetse n'ibihano bagiye bahabwa. Nubwo akazi k'abashinzwe umutekano gagomba kurekerwa inzego z'umutekano, ese ufite umuvandimwe we ntago agomba kumenya amakuru y'umuvandimwe we n'uburyo abayeho, ndetse niba anafunzwe akaba yasurwa? Ese impamvu aba barwanyi cyangwa se aba basirikare b'u Burundi bahunze urugamba bakanga kurwana, uyu munsi bakaba barahawe ibihano abandi bafunzwe, baba barumvise impamvu banze kurwana? Baba barumvise icyabateye kutarwana? Baba barahaye agaciro se ibyo byose cyangwa se izo mbogamizi bagiye bagaragaza? Gusa twakwizera wenda ko ubutabera bw'u Burundi ndetse n'ubutabera bw'inzego z'umutekano bukora kandi bukora neza. Gusa ingabo z'u Burundi ziri ku rugamba rwo kurwanya M23 kuva ku itariki ya 1 Ukwakira 2023, hashingiwe rero ku masezerano ya gisirikare ibihugu byombi byasinyanye muri Kanama 2023. Aha rero naho nanone hashobora kuzamo izindi mpungenge no kwibaza ese aya ni amasezerano asanzwe azwi cyangwa ni amasezerano y'ibanga ari hagati ya Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye? Ibiro n'ibindi byinshi wibaza, twandikire muri commentaire utubwire icyo ubitekerezaho ndetse n'icyo ubivugaho.
twakubwira ko rero perezida n'ubundi Ndayishimiye yikomye igihugu gituranye ashinja gufasha Red Tabara. Twakubwira ko mu minsi ishize n'ubundi Red Tabara yagabye igitero gikomeye mu gihugu cy'u Burundi kigahitana abasivile basaga 20 ndetse Red Tabara yo yahise itangaza ko rwose yisha abasirikare 9 b'u Burundi ndetse inica n'umupolisi umwe w'igihugu cy'u Burundi. Gusa twakubwira ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko igihugu cy'abaturanyi gikomeje kugaburira, gutoza no guha intwaro umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi. Icyakora ntiyavuga icyo gihugu cyari cyo. Gusa bamwe mu basesenguzi batangiye guhuza ibyuko hari amakuru yagiye asohoka mu binyamakuru bitandukanye byegereye leta birimo nka news.org. Ikiro kikaba cyaratangaje ko rwose leta y'u Burundi yahise ivuga ko uri inyuma y'igitero cyagabwe kigahitana abantu 20 abandi bagakomereka ari igihugu cy'u Rwanda. Ibiro byanatumye n'ubundi umubano bivugwa ko n'ubundi umubano w'u Rwanda ushobora kuzama agatotsi n'igihugu cy'u Burundi kubera ko nyine u Burundi bwagumye gushinja u Rwanda kuba bushyigikira ndetse rugafasha abarwanya leta y'u Burundi, nubwo u Rwanda rutahwemye kubihakana. Ndetse u Burundi bwagiye bunagaragaza ko rwose igihugu cy'u Rwanda gicumbikiye abashatse guhirika ubutegetsi bwa perezida mu mwaka wa 2015. Rero u Burundi bwagiye bunasaba u Rwanda ko abo ngabo bacumbikiwe n'u Rwanda bakekwa ko bagize uruhare nyine mu ihirikwa ry'ubutegetsi cyangwa se mu gushaka guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza bashyikirizwa guverinoma y'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bahabwe ubutabera. Gusa u Rwanda rwo rwagiye rugaragaza ko n'ubundi hagombaho kuba inzira zemewe n'amategeko mpuzamahanga ku bijyanye n'impunzi kugira ngo babashe kongera gushyikirizwa u Burundi cyangwa se guhabwa igihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu ntara ya Cankuzo kuri uyu wa 29 Ukuboza 2023. Yagarukaga rero ku gitero uyu mutwe n'ubundi witwaje intwaro uherutse kugaba muri zone ya Katumba mu ntara ya Bujumbura hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iki gitero cyo kuwa 22 Ukuboza, Red Tabara n'ubundi yatangaje ko yisha abasirikare b'u Burundi 9 n'umupolisi umwe, ariko leta y'u Burundi mu itangazo yasohoye yahise isobanura ko rwose uyu mutwe cyangwa se abagabye igitero bahitanye abantu basaga 20 harimo abana, abagore ndetse n'abagabo. Abaro bakaba n'ubundi ngo barishwe n'uyu mutwe, barishwe n'abitwaje intwaro bagabye igitero mu gihugu cy'u Burundi. Gusa nanone twakubwira ko guverinoma y'u Burundi yahise itangaza ukwihorera kubagize uruhare abari bo bose muri ubu bwicanyi, ndetse leta y'u Burundi yahise inatangaza ko yitabaje polisi mpuzamahanga kugira ngo hafatwe aba bagizi ba nabi bakoze igitero ku gihugu cy'u Burundi cyahitanye abantu bagera kuri 20 nk'uko itangazo ry'igihugu cy'u Burundi ryabigaragaje. Perezida Ndayishimiye n'ubundi yongeye kwamagana iki gitero, agaragaza ko bidakwiye ko Umurundi yica abantu. Mu magambo y'ubwite yagize ati murabizi ko bishe muri Rugarika, bica abantu, baragaruka bica abantu muri Gatumba. Abo bantu twabagira gute? Abarundi nibo babacira urubanza bonyine. Biteye isoni kubona Umurundi atekereza kwica abantu muri iki gihe. Ndayishimiye rero yasobanuye abanyamakuru ko hari abantu baha icumba barwanyi b'uyu mutwe bakabaha amafaranga n'imyitozo yo kwica. Ati tugira inama abo baha icumbi, abo babagaburira, abo babaha amafaranga, abo babigisha igisirikare, babigisha kwica, ntibabigisha igisirikare. Turabagira inama yuko bafata uwo mutwe bakawushyikiriza ubutabera bw'u Burundi kugira ngo Abarundi babonere cyangwa se bibonera amahoro. Perezida Ndayishimiye rero yasobanuye ko abantu baha ubufasha Red Tabara ari igihugu cy'abaturanyi nubwo atavuze izina. Mu magambo ye bwite yagize ati igihe cyose bazaba bagifite igihugu kibakingira, kibagaburira, kibaha amafaranga, kibaha intwaro, tuzaba dufite ibibazo. Nibaza ko hazaba nabi cyangwa se hazaba habi
muri ibyo bihugu mu gihe abaturanyi cyangwa se umuturanyi ari we ushobora gutuma abenegihugu bapfira mu gihugu? Ntabwo perezida w'u Burundi yavuze izina ry'igihugu ashinja gufasha uyu mutwe witwaje intwaro.